салом алайкум дӯстони азиз, ман ва духтарам Мӯъҷиза дарси навбатии моро давом медиҳем. Хондан бо забони тоҷикиро ёд мегирем. Мо аллакай бисёр ҳарфҳоро ёд гирифтем. Имрӯз каме такрор мекунем. Мӯъҷиза, ин ҳарф кадом садо метиҳад? А. Офарин. Ин ҳарф кадом садо метиҳад? Б. Б. Офарин, мисли дар расми барг. Ин ҳарф кадом садо метиҳад? Д. Д. Дарахт. Ин ҳарф? М. Мошин. Н. Нӯҳ. Ин кадом ҳарф? О. Офтоб. Инҷо ҳам мо давом метиҳем. Кадом ҳарф ҳаст? Мӯъҷиза, ин кадом садо метиҳад? Р. Рӯй. Ин чӣ? И. Изи поӣ. Ин чӣ? Сар. Ин сар? Сар. Ин кадом садо метиҳад? К. Калид. Ин ҳарф кадом садо метиҳад? Устуғон. Ва ин ҳарф кадом садо метиҳад? Л. Лаб. Офарин, мо якчанд боз ҳарфи дигар ёд гирифтем, ки ҳоло такрор мекунем. Мӯъҷиза, ин ҳарф кадом садо метиҳад? Т. Торт. Ин ҳарф кадом садо метиҳад? В. Вулкан. Офарин. Ва ин ҳарф кадом садо метиҳад? Г. Гӯш. Ин ҳарф кадом садо метиҳад? П. Пуффак. Ин ҳарф кадом садо метиҳад? Зангӯла. З. Ва ин ҳарф кадом садо метиҳад? Монанди калимаи се. Офарин. Ва акнун бо ин ҳарфҳое ки мо аллакай ёд гирифта будем, мо камтар ҷумлаҳо мехонем. Мӯъҷиза, тайёр ҳастӣ? Кани ҷумлаи якумро кани хончӣ. шумо дӯстони азиз метавонед дар ҳамин ҷо видеоро боз истоёнда ҳамроҳи кӯдаки худ хонед ва боз видеоро сардед. Ана ман ин хел мемонам. Якдам шумо метавонед ки видеоро дар ҳамин ҷо боз доред. хончӣ? хон Мӯъҷиза. Парвиз сета себ дорад. офарин Мӯъҷиза. Ва акнун ҷумлаи дуюмро мехонем. Бозам дӯстони азиз, ман нишон медиҳам, шумо метавонед ки дар ҳамин ҷо видеоро боз истоянда бо кӯдаки худ хонед ва боз кӯдаки баъд аз ки хонда шудед видеоро сар дода ҳамроҳи мо дарсро давом диҳед. Мӯъҷиза, кани хончӣ? Карим дута нон овард. офарин, Карим дута нон овард. Карим ҳам номи писарак. Кани инҷо сеюм ҷумла ҳаст. Дӯстони азиз, шумо метавонед бозам видеоро боз доронда бо кӯдаки худ инро хонед. Кани Мӯъҷиза, ин ҷумларо хончӣ? Бало. Не, ин чӣ? Мӯъҷиза имрӯз камтар саломатиш нағз не аз. Зеб. Себо. Да. Ин кадом ҳарф? Дал. П. Пал. Об. Паллов. Не. Дод. Духтарам, кани хончӣ? Зебо палов бепазад. офарин. Як ҷумлаи дигар ҳаст. Ина бинед, расми хушрӯй дорад. Инҷо бозам метавонед ки видеоро боз дошта бо кӯдаки худ хонед ва вақте ки хонда шудед бозам видеоро даргиронед. ана Мӯъҷиза ҳам барои хондани ин ҷумла тайёр. Кани Мӯъҷиза, хончӣ? Рустам тарбуз
ر میکند. آفرین. و جمله آخرین پیش از اون که حرف نو یاد میگیریم امروز، ما دوستان عزیز شما میتوانید باز دارید ویدیو رو در همینجا و با کودک خود خوانید. وقتی که خوانده شدید باز ویدیو رو سر دهید. کنیم اجازه خوان این جمله؟ نصر انگور داد. آفرین. این جمله بسیار تیز خوانده. آفرین دختر عزیزم. اکنون ما حرفای نو را یاد میگیریم امروز و یک جمله دیگر هست، ولی این رو بعد از اون که ما حرفای نو را یاد میگیریم میخوانیم. امروز حرفی نو، اینو نگاه کن معجزه، دیدی؟ این حرف صدای ش میتید. اینو ببین، اون مثل شانه، اگر نگاه کنی مانند شانه شکلش. ش ش. این کدام عدد؟ شش. شش. این چی؟ این شیر. آفرین. این چی؟ شو. این شانه. موها رو شانه میکنیم و این هم شیشه، در درونش شیشه لابراتوری. این حرف کدام صدا میداد است معجزه؟ آفرین. یک حرف دیگر هم امروز یاد میگیریم. این حرف صدای خ میتید. کنی؟ گفته میتونی؟ آفرین. خونه. این آدم چیکار کرده ایستاده است؟ خوب رفته ایستاده است. خوب دیده ایستاده است. این چی؟ ما نقص میبینیم همراه تربوزه میخوریم. تربوز. این خربوزه. این صدا، این حرف صدای خ میتید و این حرف صدای ش. انگلیسی و اگر اس کتی اچ مونی سونی ش میشه. یکی ما اینجا تاجیکی یاد میگیریم. اکنون تیار این کلمه ها رو خوندم. دوستای عزیز آنها دیدند حاضر حرفای نو رو و اینجا کلمه ها هستند. در همینجا باز هم میتوانید که ویدیو رو باز دارانده با کودک خود خوانید و بعد همراه ما بازم دوام دهید. معجزه به خواندن تیار. کنی معجزه خوان چی؟ سپی سرخ. آفرین. این حرف نو یاد گرفتیم. آفرین. این رنگ سرخ. کنی خونه ی کنی این کلمه رو باز خوان چی دخترم؟ کلون. آفرین. خانه ی کلون. این چی؟ خری خورد. این حرفی نه ما گفتیم که به شانه ماننده است، یعنی این ش. کنی خون چی؟ شانه سرخ. آفرین. و این کلمه دراز لیکن معجزه خونده میتواند. آفرین. استخوانی. خشک. آفرین. کنی اینجا هم حرفی نو ما هست. شکری شیرین. آفرین. شکری شیرین. کنی این دیگه خوبی شیرین. و این آخرینش شوخی دراز.
آفرین شوخی دراز. و جمله آخرین که من گفته بودم ما میتوانیم بعد از اون که حرفای نو رو یاد گیریم خونده میتوانیم این است. یادت است که رستم سیب آورد، کریم تربوز آورد یا نان آورد، زیبا پلو پخت. یادت هست انا هم انگور آوردن دادند. دخترم اکنون کنی این جمله رو خونیم چی؟ ما دست در خون آفرین. ما دست در خون انداختم ما اونجا نقطه هست باز میستیم. ما دست در خون انداختیم. ما خور سدم نقطه. آفرین. وقتی که دوستان بسیار میوه یا تر میوه و اوقات میبیارن ما دسترخوان انداخته یک جای خرسند شده میخوریم. دخترم دوستان عزیز دوام هفته خواندن را دوام دهید با کودکان خود. خوش باشید و درس آینده همراه ما بازم یک جا باشد که حرفای نو یاد میگیریم. تا دیدن.